Bachinika. Uso take kama kay Sumi Bachinika. Yung Joy Don Hobi Puna Bachinika. Wala sa Jom Salwana Bachinika. Wala sa Jom Salwana Bachinika. Wala di bari Libera Bachinika. Wala sa Namuna Lichona Bachinika. Amin Bachinika. Apa jenis ko si Asa Bachinika. Kita lagi bisa sampai kami Bachinika. Kaya mi machinga, fupete ya kami machinga. Yo aku na mi machinga. Because sisi to sasu kuni da bisumeli sa kami machinga. Sa pega mi machinga. Ulise no mama no tata. Nabazalwane no dade. Nomlisana ongakwazi uzithethela. Ngile Nkosi igama. Olome apha ngumama uMamdolo. Ndizophakamisa amandla kaYesu. Ndiqale ukungena kule ntente nge-25 zikaDisemba last year. So khange ndikwazi ukuza epasikeni ngoba kuvele kwaqondana ndafumana umsebenzi ndithe ke mandizophakamisa lo mbulelo. Kodwa ke abantwana bam bebekhona epasikeni baye bandilandela. Ndiyabulela ngento esegama. Amen. Madamu na mgimu ile tatu akimu da damu rukia murapella kuile abakuja mwana yeye kile kwa hulu lisuro na sakasite kibula lisona umzama tamona kama ile mwana na kisana za kibile kwa la kaunu kisasiya bagaki no ya amen. Friday, emini bathandekayo, nathenga idatha bathandekayo, xa ndingena ku-WhatsApp bathandekayo, kunomnye umama ondisendele i-message uthi sibongile ndicela ngoJuni nge-1 uzondisebenzela ukugadele umntana makabonge bathandekayo. So ndiyabulela abantu kaThixo ngokumnyamezela apha bathandekayo. Ndicela ukunyamezela ndihlale kule ndawo makabonge bathandekayo.
Amen. Namzothanda ukubonga Nkosi. Into engenzeke namaKhosi. La ngisuka khona bazalwane. Hayi. Bengasuhle. Because umntwana oziphuzelayo ashiya. Weekend iplate level. Akuna ngamahamba bazalwane. Ngibonga umama ungilethe kule ndawo bazalwane. Siyongena kwami shema ngathi ukuphila. Ngabona impilo yami seyitshintshile bazalwane. Amen. Lokho kakhulu kumdali. Another thing engithanda ukubonga bazalwane, uNkulunkulu lo wasenzela inceba endlini. Sonke besingasebenzi bazalwane. Bengekho osebenzayo bazalwane. Siphila kanzima sidonsa like imali grant bazalwane, sihlanganisa sithenga ukudla bazalwane. uNkulunkulu walenza icebo bazalwane ukuthi ngithola umsebenzi. Into engithanda ukubonga bazalwane, but into zikaNkulunkulu zithatha isikhathi. Ngike ngaza kuba umfundisi ngazokhanda. Ngodade besisonta naye nami. Sele sathi ungabambisana kahle saxabana bazalwane. Amen. Ithema sithi siye eJerusalem December. Hayi umzalwane wahamba aqala nami ngihamba. Uhambe lapha ngihambele emuva. Asilungisani bazalwane. Bathi sisonto leli bazalwane. Amen. Umama lo ngilethela ngicomplainela ukuthi khona into esixabane ngayo. Ngicela usilungise. Uyabona bazalwane. Okay, umama asilungise. Abona ukuthi still asizwani ngathi siyapretendela. Bazalwane athi leseyinkulu shini asayazi. Cela ukundisela kumfundisi. Kumfundisi simtshela istory asithandazela advise ukuthi senze njani bazalwane. Amen. Intombazane sidlala ejardini ngimali. Ngizama ukumbulisa ngibona ukuthi usaqinile bazalwane akakathabi inhliziyo akavu. Amen. Ngiyeke bazalwane sizomshisa ngoba. Makamloko ngicela uNkulunkulu ngicela uthambise inhliziyo yakhe bazalwane. Amen. Wathatha isikhathi bazalwane. Bathi ke ngiloko ngibulisa inhliziyo kabuhlungu ukuthi make ngabulisi. Okay ngimiyeke bazalwane ngithandaze ukuthi uNkulunkulu ngicela umlungise abe nenhliziyo like esoft akukho ukuxolela. Like kube yimo kuyo ngokusana ndaba. Amen. Wathatha isikhathi kakhulu bazalwane. Hayi ngamiyeka nami ngasadlulisi ngazo umuntu sekazithoba kumsekaxolisa sekabulisa. Amen. Angathi ngithanda ubaba usikhuthazile ubaba uDijo. Amazwi akhe asahleli chukunde weekend safunda bebuni. Yes. Baba uDijo ukhe wakhuluma bazalwane. Akhuluma ngathi thina abantu abangasebenzi. Ukuthi singalahli ithemba bazalwane. Angeke athi uNkulunkulu akhona usenzela inceba ngelife zethu bazalwane. Bakhona abasezibhedlela bazalwane, bakhona abasabajeni bangayenza. Abanye abavuka bazalwane bathi nami yalaki bazalwane. Umsebenzi asingawukhalela izinto zikaNkulunkulu sithatha isikhathi saso bazalwane. Asibe patient nje. Nami umbambi umthinte kakhulu ubaba uDijo ngamazwi wakhe bazalwane. Amen. Washo ukuthi okay ubaba uDijo yala amazwi wakhulumile. Yes asebenzi phathi nizohlala bazalwane. Enkosini nizohlala nizokulunga bazalwane. Ngakhuthaza nami simahlala ukubamazwi uDijo bazalwane. Laba bangakathola umsebenzi ningagibayi bazalwane kusazogulela. uNkulunkulu uyayimamela imithandazo yethu bazalwane. Ngiyabonga ngicela ukushinda. Amen. Kulise ukusithoba kwikhaya labantu abami bazalwane. Sibonge ukuphakamisa isihlangane apha namhlanje nokusuku bonke baphezulu sibonele ihlangano. Amen. Ndikulise tabethi inkokheli zethu umfundisi nomfundisi. Amen. Ndikulise notata bebandla. Amen. Ndikulise nomama bebandla. Amen. Ndikulise nentombi zebandla. Amen. Ndikulise nemithiza nengakwazi usithethela. Amen. Amandla kaYehova. Amen. Ngithande le verse ithi udumiseni uYehova. Ikundumiso 17 lapho udumiseni uYehova. Lonke isizwe. Noma lonke izinhlanga. Amen. Yini lesakhibayo kodwa ndiyavuya. Thixo usilethela le nkawa yakhe nabangcwele. Sesikwazi sipitiloza sisiya. Amen. Ngifuna ungawaphakamisa amandla wenkosi. Unkulu lenze ehlele khona apha andalekhaya abangcwele. Amen bazalwane. Mina apha bendifike ngoJanuary ebevele uyobhaptiza apheka. Amen bazalwane. Yandisithi ndihambizawuza ebusuku ndizoqhawula unyaka apha ngeNew Year. Amen bazalwane. Cha ndathi khawuleza uyabona ngengomso ngoba ndithanda nolila ndisikhathi nefemeli ndithandaze endlini ndilila. Amen bazalwane. Ndathi ukuya kwamphaya apha ecaweni sepha. Amen bazalwane. Ndathi ngonyatshela sebengalala abantwana babekusebehlela nomzukulwane wam
abantwana bangamantombazana bangabafuna begquma ingazikomo kwelekameni bazalwane kwala unyathela kwam kweli khaya ngucwaka endini nothando eliphisikhona bezalwane notata wayithanda icawa sathi ngokubona notata sathetha sosathi heyi ingathi iyasebenza le cawa abemazalwane yathela ndizuyeka takani namenza amaketa sifuna umsebenzi funa iyeka namakhithi ndifuna wefule bazalwane amen bazalwane khakela amakhithi yifema mendayiphiwa nguthi kafuna uphikisa into okunike yona amen bazalwane ndathi ke ngandifumana umsebenzi amane ndisiza abantu siphathe amasivi ndizise nakumama umfundisi amen bazalwane ndiphathe nakatatakhayine-3 years ebezokwenza ifuyezo ke ngaphakela amen bazalwane ndilapha ngale misebenzi am ngala makhithi wange-3 day am amen bazalwane belungubangiqasha belungubaba bafuni ngam athi sendifumele umsebenzi abavumi ngam baphinde bandivalele amen bazalwane abantu bayikambashiya amen bazalwane oke ndifumele kathathu aphenyeke abazalwane indithandazise bazalwane bayi-1 day nibawo amen bazalwane kulele bazalwane kakhulu bazalwane utata wekhaya inganguye emsebenzini bazalwane ngidiniwe athi nothando sifikisa kule makuyati nothando hamba ye ecaweni le cawa ingathi into zam ziyavuleka kuthe wapha amen bazalwane ndilizwa ngapha nangapha nothando khamfuna ujonge kandaweni amen bazalwane bemanethenso amen bazalwane kwala ngelinye wathi mandithathe i-ID ile nto ikhopi yakhe i-ID nebhenki nezaa CV zakhe nizozibeka isandla amen bazalwane esithi ufuna uye-Renwater amen bazalwane wafika e-Renwater angathi uyathetha elengenathemba sulahla ithemba kanizwahleke ndithandazisa qhubeka icebeni amen bazalwane endimane ndisiza nazinto zakhe amen bazalwane ndithetha ukuthi ngoku utata wekhaya kule nyanga iphelayo bebengathi abathathu kwabantu bejoba amen bazalwane ngolosihlanu utata wekhaya into zakhe zonke le-avarol uzifumene urejisiwe ndibulele nomntana wami nemsobolisa ongumfana bendikhala oko nakumama umfundise technical nakabanye omama amen bazalwane khona bendiphithemba bengangilahlekisa amen bazalwane ndibulela amandla kathi bona ngoku wayethanda usebenzisa amayeza nalafika endazonyena amen bazalwane wasusa kamayeza waya nawe ekhosovo apho wafumana khona apho behlala khona abugqotshiwe ekhosovo ndimbone sebuya sehlala endlini kodwa ngithandazo kathi kobe bendimcelela everyday amen bazalwane dala aphenjuki leziveki zipheleleyo kandithi etoilet ngapha kukho ezinto zomntandivula ndiqobele for ekhaya into zomntandivula wafaka phaa amayeza wakhe thandaza ndaqonda nomthandazo wam ngathi wenza kancinci ndathatha i-wonderful ividiyo katata umfundisi esezigama kathi bengayifuna into kagama kasesikamane ndifaleke kandela ngoba nalo mfundisi okamen bazalwane ngoku abelinganisa awuthi umntana ngegazi kajesu ngegazi kajesu amen bazalwane umntana ndibulela amandla kathi umuntu lami uyasebenza ngoku lo ujonga kathi usebenza amen bazalwane ndithi ndiyaphakama izolo kodwa ndashaya ixesha kodwa namhlanje ndithe noba kanjani amandla kaThixo fanele ndiwaphakamisa ndibonge le nto andenzela zona ndilapha namhlanje uqala kwam ufika apha ndafikela kutata umdisha ndingawazi kakuhle ndafikela kutata umdisha wasamkela ngothando nge-Good Friday wathi bonke abatsha abaphakathi kwale ndawo siyabamkela abakhulula ijasi bakhethwa bayakhenza abaculi babacula bonwabe asinyashindu saphuma nomngane wam sayomaneni nomakhelwane wam sicula kumnandi samkeleka bempilo basamkela omama ngezandla ezishushu babasasamkela lasamkela ulutsha alunatshiki nokuthetha naye uyagoba njengomntana umzali into yokuqala endizoyibulela ungena kwam apha ndezawuyekudukani ndandisinga bazali ndandisinga kwakunento endicinezelayo ndandithi bandilele apha emagxeni ndilele ndijonge phantsi ndindakujonga phantsi bandilele kube nento elapha emagxeni ndathi ke ngolwesine ndathi kutata tata ndiyasindwa wathi utata wam ngecawa ecaweni yetata umfundisi athandazile ndandinentloko yommangaliso ndandixela usuka emsebenzini ndihamba
ndive lapha emini ndifuna xa ifika ndibe ndingathethi namntu ndibe ndodwa ndingafuni umntu uzongxolela ezindleleni kodwa ndakumfundiswa ngelisandla wathi ngegama likaJesu namhlanje ndiyacela loo ntloko benditshentane nam ndithi utakufundisa umthandazeli namhlanje intloko andisenayo wathi masamkele uJesu from the first day Good Friday ngema ngenyawo ndezawuyedana ndazokwamkela uJesu njengomsindisi wami namhlanje andoyikito ngoba ndihambe nthunzile ekuthiphela amathunzi okufa ndiyokabobubi ngobulaye yena ngamaxesha onke umntu makamthemba uthixo ukhona uyaphila mna kule ntsuku ndifike ngazo apha zininzi into ezenzakalayo ndiyakumfundisa ukuthi bizile ke kuFriday siza sisemanzini seza I think sesaba 76 yabantu ezabasemanzini seza sebangaphambili wathi uyakumfundisa ngomsoni lana phecaweni ngomsekuseni ndizawufika ndihamba nani siye emanzini niyolahla izono sahamba ntakumfundisa ndandinoyika bazali ngake ndavelelwa yimphefumlo ndisemncinci amanzi ndiyawoyika ndisawoyika nanamhlanje ndathi ndivele ecaweni eRoma sihamba nabangani omakhelwane kunegama elikhulu mnandile esajonisi bathi Port St John's emapondweni sathi sivele ecaweni kunegama elikhulu amanzi amdala kuba singabantwana sakhulula fana ntombazana sasingazinto elaxesha sasikhulula fikeni ngepenti emanzini omfana mbeya-underwear ungajonganga ntoni sathi sisahlamba apho siqupha idama elikhulu ndoyena ndiyaziva amanzi ndiyawaphuthaphutha ndikwazi uphakama ndiyawaphuthaphutha amanzi njonge phezulu kodwa ngothando lukaThixo wakho mnye wathi uphi ubani igama lakho sekandulozipho wathi uLozipho uphi ndingamboni waqala uphuthaphutha nodade wethu baphuthaphutha ndibonakali kodwa ngothando lukaThixo ndaphuma wandibeka ngaphandle wandipompa isisu loo nto abazalini zandiyithethe thilduke ndingomfazi azandiyithethwa ndoyeni emanzini uthe utakumfuza ikhetha uzawusemanzini ndaba novalo amanzi ndiyawoyika wathi utakumfundisi sizawuhamba konomnye ozokwanzakala kudala ngendaba ndihamba nabantu ndibuya nabo bephila bonke bazalwane amen sathi xa sifika utakumfundisa ethandaza kulo 76 ndaba ngokugqibela yaba 75 ephambi kwam ndimentabeni manje besithi hamba mama seyinguwe ngoba abantu bapheli ndaya kuthetha umfundisi ndiya kulexhala kuba kaloku ndiyazi la manzi azangena emphumlweni mhlawumbi uyakwazi uphela wamthanda mtata umfundisi wathi igama lasemzini ndamxelela wathi ngegama likaJesu ndaphuma bendiphuthaphutha abafana emphakamiso utalufana ndibaleka namanzi bandiphuthaphutha abafana ndingogqibela kodwa ndaphuma namhlanje ndambulela uJesu owagqibela into endibulelayo ndamfundisa ukuthwela uThixo kodwa ugqibeleni uyawabona ukuthi mawuzomisa intente yakhe wathi ufaka sekhona phaya namhlanje thina sisindwayo siyancedakala uthi uyakumfundisa xa ungena kula mnyango vula inhliziyo zicele uzofulana enkonzweni ungaphi abantu abafikayo bakhulu balawubopha inhliziyo suphatha ibhola phela uthike suthika zento ayiselela uzokongithika bazali sendifika Sunday yoko Friday kunento enjani bazali akumfuneke enjani endiyanditsha bendithi asuzuthetha bandifike late kodwa Thixo andizusisi wathi kuyala mngeni ngathi ndiyaphanga Thixo amandla sendithuma kwicawa elandelayo futhi basivele emanzini sifike nomama uNdamase
uba nomama wayethethe lonto ukhona webandla cela zakuqondela ngenziwa inhliziyo umuntu eziphume enhlizweni khona kuyithetha iphume enhlizweni yakhe sathi singena noma uDamasi safika early lo safika sahlala le noma kwakunomama le andimazi noma besafika ehlelweni safike sahlala eCakwakhe kwanomzalwane oza kuthi sisahleli lo mama ngoba wayephumile ngaphandle noba wayephi kodwa wayengekho isaphumile kwenza umama wathi ngicela nihambe niye ngasemva niyafika eCakwakhe ngicela ukubuza bazalwane kona ibandla likaThixo kuyakhetha abantu bahlala ngaphambili nasemva na sandandelelana umama uDamasi siyabheka sazohlala baphuma sekuhlala ngaphambili siyazi bazalwane ndiyacela bomama kakhulu bomama ndiyacela bomama samusithika masifike ezinkonzweni apha sizokhululeko asizange kakumnandi samusirhesa basifika nathi sizothanda zomnyelo Thixo simthanda futhi kubona isimo mesenjani ukuthi uyafika wonaphi ngecawe wasindwayo makakhethe othi ongqinayo makangqine lokho yakufundisa sisazangqina yakufundisa sisazangqina amafayila leni sakuhamba nawo ndiwasemakhodi kusephiphile kodwa legama kaJesu ngesandla sakho ndizayibuyela lekhodi ngelunyakamisini kodwa ndisundisi namhlanje ndinethemba ndisena amaphepha ntombabekisa ndizayibuyela ndamfundisa Nkosi Nkosi sikelele. Zonke umbalomandla njalo.
uyazwana nothixo. Inkosi isisekele andifuni ukukule ndawo kanti ithethe le nto yokuba uYesu uyamnceda umuntu. Amen. uYesu uyamnceda umuntu bangcwele. Noba kwangedakali balibelethemba loba uYesu uyamnceda. Xa uzamnceda leyo yini kebalekile ukuhlala phaa kuye ungisuke. Usisikele ndathanda noba ndithetha ngikoti nokuda. Amen. Ayuba kanti ndiyashumayela or ayube kanti ispace abantu somfundisi ndiyakuthanda ukuda. Ithi iBhayibhile. Amen. Abantu baseSamariya baze bakholwa. Amen. Ithi bonela baze bakholwa. Amen. Abazange bakholwe nje bengakabonele before uva. Amen. Ubungqina bentombi yaseSamariya. Amen. Although they asked by you don't jali before. Amen. Babonela baze bakholwa. Abazabafuna umbona uYesu. Amen. Bathi shonela bobungqina sikufayo. Amen. Inkosi isisekele. Amen. Ngoba siyamazi lo benjani. Amen. Siyamazi lo benjani. Athi uYesu oncedileyo. Amen. Ndohlukene nezolo. uYesu oncedileyo. Amen. Amen. Inkosi isisekele. Amen. Izobulela lo manda njalo bangcwele. Amen. uYesu uyanceda. Amen. Ngifuna ukunceda nawe uYesu. Ayikho into eyenziwa ngumuntu ophila emhlabeni ongaziyo. Sibabuzo phakathi kuYesu. Amen. Ndabona ukuthi impilo yafumaneka apha kuye. Amen. Amen. Ngoba iBhayibhile lithi singqina esibonileyo sithethe sikwaziyo. Amen. Amen. Ndiyabulela bangcwele. Bafundisi, omama befundisi, otata bonke nomama bonke kule ndawo, abazalwane nodade nabancane ngegama likaJesu. Amen. Sigqiba lenguselo yethu isiqaliso nesina usuku wonke. Amen. Isilwa noSathane nabo uYesu bathandekayo. Isilwa nabantu bomnyama sonke sikule ndawo bathandekayo. Bonke sithi Nkosi siyabonga kude kwalapha usithwele. Amen. Sothetheleza Thixo wethu yamangalisa. Kude kwalapha usenayo
hamba nathi bathandekayo. Makabonge uYesu bangcwele. Yathi kulentente iyaba kuginya zonke le nto. Lowani bona ungena amabandla ufuna ukuthandazela. Azocela amandla apha ufuna isicelo sithandazela. Asibone into eqhubekayo pha ecaweni yethu. Sizocela amandla kuwe siyibona into enzayo. Thixo asihlalela ngawe ngasize kuwe. Sofuna amandla abathandekayo. Makabonge uYesu bangcwele. Lentente sesiqalele esibonayo kuzawugcwala imonto abefundisi nebishop bezocela amandla kule ntente ngoba into kaThixo iyabonakala. Ngoba sisiba esibeke phezu kwentaba esina ukufihlakala abathandekayo. Makabonge uYesu bangcwele. Asikeze lethu yes sibule phela phaka kodwa ayikho inkonzo ekuthethwa ngayo ngale nkonzo. Amen. Makabonge uYesu bathandekayo. Omnyama belapha ngolesine ngoba nilapha enkonzo ngolesine. Uthi tata le nkonzo ndivenga eTesini. Ndisuke eJerusalem. Ngisaxokola umama nengxaki yomntana endlini. Umntana makamameli uyagula. Akafumani umsebenzi. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Ungene kumdala. Umoya wokuchaya intsangu utyale drugs. Uthi wathi lo mama andicawi kula ntente kodwa ndikungqina umakhelwane wami ngapha. Ndibone kumakhelwane uba kuyaphilwa kula ntente. Amen. Wathi lo mama iya ententeni. Makabonge uYesu bathandekayo. Makabonge uYesu bangcwele. Ihamba yakafana ndikezele ngayo. Wayecela lo mama wathi tata kuba khona enkonzweni ecawe. Ngicela undike inamba yakho ekuseni nje xa ndivuka ndivuswe yifoni yalo mama bathandekayo. Makabonge uYesu bangcwele. Ebelapha ngolesine uthi umntana wakho ufumene ifoni izolo ngomso uyaqala emsebenzini. Makabonge uYesu bathandekayo. Sihamba ngoYesu ophilayo. Owenza xa ungena ngala gate zilibala uba uyintombi kabani ugunyana kabani. Khali inhliziyo yakho uyiphose kuThixo. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Khali inhliziyo yakho uyiphose kuThixo. Ufana noma umqaya nabafika apha bona. Mamela yonke nifundisa kule ndawo. Asaba basuke naba bazazi cawa. Amen. Kodwa kanti sawungena ngala gate balibala yonke into beyazi esecaweni. Bathatha le ndifundisa kanti balandela yona. UThixo ongalandelisa imfundiso yami kubo ngemiqondiso. Amen.
linamandla igazi levana susa zonke izono loba zincanyeni kubekwa lesandla abashini babuye akhumbule amakhaya nakababuye Yesu bathandeka amen sibeka isandla uphele moya yophethe imali zobashonisa ngoba linamandla eligazi levana ikale yonke ngokuthi hloli ntole ningabantwana bakathixo bengubo namhlanje nakababuye Yesu bathandeka amen Kala ngalankonzo yokusikela bonke abantwana bomangala nize nabo bezukulwana abangaphansi kwe-20 years bonke basikelelwe kule mvekezayo kufika ndifika apho mama necrash igcwele kule mvekezayo ndiqale necrash yonke phambi kwemisebenzi kaThixo bathandekayo amen uthi noPawulos bantwana bam phaya kuncwadi yabaseGalati 5:1 yimani ke ngoku enkululekweni enithe nakhululela uningaboni thini iBhayibheli lizithenga ungabe ukuthenga etime kanti manje ninazosifuna phana lonke ngaba mbonje wona nazifuna thokozo ndiyakona amen The power of
Hallelujah. And the verse, and the verse, and the verse, and the verse. Abeva inhlanhla amabeleni tshisa wonke namoya ngoku ubambe kolobelo vakulo kunekhuma yakhalima ngoku and the verse 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 gazini kaJesu gazini kaJesu moya wamagqirha umoya wothokoza phuka phela ngomoya wentomba ndiyawuthilisa 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 moya wentomba ndiyawuthilisa ndiyawuthilisa moya wamagqirha ndiyawuthilisa ndiyawuthilisa ngegama likaJesu ngegama likaJesu moya kamamlanga moya onebizayo ibhayiphaza ngoku ndiyawukalekisa ndiyawuthuthula ngokuphuma phela ngoku ngegama likaJesu 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 moya wenyonga enyambanayo ukuthwalisiweyo manithwasiso ngawo ngakhuluma ngoku and the verse 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 gazini kaJesu gazini kaJesu gazini kaJesu gazini kaJesu gazini kaJesu ndiyabona kulomqolo ndiyabona phumani 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 and the verse 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 Zamaya nangisandla lomntana bomqolo kubeka and the verse 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 gazini kaJesu gazini kaJesu moya wenyonga ngokuthi uthanda gazini kaJesu Zamaya Kalibitso la Jesu ndiyabona kwasisisi ndiyabona ndinijonge come on and the verse 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 beka sanda kubeka nyafetlo and the verse and the verse and the verse ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu phumani and the verse and the verse and the verse beka sanda beka nyafetlo gazini kaJesu andizolunga ulendela liyazi ba labadimoni ayizawulelela thatha kwenzayo andizamela imamons and the verse and the verse and the verse and the verse
Gazi likaJesu. Gazi likaJesu. Gazi likaJesu. Asihlangananga imbali. Asihlangananga imbali. Sihlangananga imbali. Yanitobula lo. Wonke yanitobula lo. Iphethe imbazo wonke yanitobula lo. Yanitobula lo. Yanitobula ngokozonyaka. Yanitobula ngomqondo. Yanitobula ngosasisi. Otherwise. Samaya. Yanitobula ngo. Come Masithala demo sivaleni. Ikwabalisha phansi abanye bathi no utata kasaqhela silambele thina. Abantwana begula. Thina silambele ngoku. Ningawuvala abantwana. Abaqabele phansi babavala besicela lemvula abathandelayo. Ngoba uzawuva ngenqindi usacemela. Yabo uyama kaloku. Amen. Into ngobetha abantu indoda. Mina ngizawuletha umthaqimela. Baka uyesi bathandelayo. Masifaka bebe sonke sivale inkonzo bangwe. Sonke sithanda zaidi sivale inkonzo. Baba wethu phuma mwana. Siyabonga Jesu, siyabonga mthethele. Siyabonga sithokoza namhlanje ngosibonga ngusale. Sibonga impiliso. Thixo sibonga impiliso. Sibonga ukutsilela. Sibonga ukhetha ukuwa mina zoJerusalem. Sibonga wena baba wethu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Siyabonga Thixo. Siyabonga Jesu. Siyabonga Jesu. Siyabonga Kristu. Ngegama likaKristu. Bamthixo asathele phakathi. Ngegama likaJesu. Amen. Ngumama uMonki lona uthethayo, uhlala ePolar Park apha eKosovo. Ndiyalibonga ikhaya labangcwele lisikhulule emithwaleni besinayo. Ndiyalibonga kakhulu. Lindikhulule kakhulu inkinga ezibendinazo ezininzi. Ndiziva ndi-right ngoku. Since ikhaya labangcwele sihleli ngaphansi kwalo, siye saphila saba right nenkinga besinazo singavani nabantwana bethu, singavani neefamily zethu. Ndiyalibonga kakhulu ikhaya labangcwele. Ndibonge nelanga lanamhlanje la Sunday bekumnandi kakhulu sikhonze kahle. Enkosi. Igama lami nguZiyanda Hasmeni ndihlala kwalapha ePolar Park. Lilanga lami lokuqala namhlanje ecaweni. Ndamkele uYesu kwaye bekumnandi ecaweni. So ndiyavuya ukujoina ecawe. Enkosi. Philemon Sihlabethi ke mo Polar Park. Re robetse mo kerekeng no hole monate o feta menate. Amen. Khaya labangcwele lo thethayo ngomama uMphothulo. Ndihlala kwalapha ePolar Park 13457. Ndilapha kwikhaya labangcwele ndiye ndazinikela kulonyaka kwikhaya labangcwele ndingomama oxakekileyo kodwa ndithe ndawungena apha ndabekela isandla kutata umfundisi uSiphambo. Zonke izinto zami ziyakhanya ngoku kuyakhanya kule veki pheleyo umntana uye wachola 300 ngamandla kaThixo bendingenamali ndibeke i10 yami yokugqibela bendinayo ndathi mandizonikela ngayo ndayithandazela kodwa lo 10 yandizalela i300. Ndimbulela kakhulu uThixo wasekhaya labangcwele, umkhulu uThixo wale ndawo. Wena onomntana ogulayo, wena onengxaki ongafumani umsebenzi, yiza mntana sekhaya silapha ePolar Park apha ngasesikolweni eNcochoyini Primary School. Xa ulapho uzobona intente emhlophe uze usondele mntana sekhaya uzophila nawe. Kuyaphilwa kule nkonzo kakhulu, mhle uThixo wale nkonzo.
inkonzo elikhaya labangcwele. Siyambulela ubaba uSiphambo ngokusiphathela le nkonzo ePhola Park. Siyabulela kakhulu utata uSiphambo. Amen. Igama lami nguBusiswa Dambuza, ndihlala eBhekela Eden Park West. Bendisecaweni namhlanje kwikhaya labangcwele. Bekumnandi kakhulu, so kuyamkelwa wonke umuntu ofuna ukuza ecaweni angeza. Kumnandi kule nkonzo kakhulu, wonke umuntu uyathandwa. Akekho umuntu ongathandwa, noba usuwakweyiphi inkonzo ungeza enkonzweni yethu uzovakasha uzova ukuthi kunjani. Enkosi.